Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dagiti ubing ba kay? Imunadan anaturog, Michael na kay. Nay, nasapa pa imot bakit? Nanganda ka din? Ay nawaw, syempre pinakan ko idasakbay anaturog da, lakay. Okay. Mangan kamutan, tamasapa ta maturog ita. Apay masapo lang masapa ta. Nalipatam ka diti kasar nga atendaran tayo inton bigat, lakay. Intun bigatin da di aya? Ay, iti sobra akinagagat mo, nalipatam pa yun akasarti kasinsin mo inton bigat. Saan amabalin amala daw tayo, ta flower girl ti anak ta? Mga alagaro din, masapa tayo ang maturog bakit? Mabiit lang ang tamangida sarak iti kanam. Siya akong bakit? Kabay lakmay? Daytoy ti isuot mo, lakay. Dahito yan bakit? Ay nawaw, simple launay matday ta abadom. Kaya kaya't ko di kastoy, takomportable ak bakit? Anya? Tapno basit mo lang ti ilabama Amangan no panunutan dagiti kabagyam asaan ka nga asikasuan no kasta ti kawas mo amapan ijay. Amangan no syakpay ti madaksan. Relax ka lang, bakit? Saan ang mapasamak dahitan niya? Amo mo dagiti kabagyang asipod pa idig at simple ang katao. Dagiti bisita ngay. Ay nawa, kanya ko matibibiyang dagiti bisita, bakit? Komportable ak ngamin ng kastoy ti bato. Nanguruna pa ikat nagpara ti panawin. Okay, adakan ka dayta. Saan mo't amabalin nga ipilit ko ti kayat ko? Tamangan no day tapay ti pagapaan ta. Ay nawaw, apay akas jay. Ti anya, filay. Kita ti kawas da Michael kan Raquel. Agraman dagiti anak da, nanawela. Apay ti kawas da. Awa mo makitak ada kas iti insuot da. Kita ni Raquel, nana. Nakapurpurma. Mayat ti kawas na kan nakabutspay. Agraman dagiti anak da. Nagpipintas ti bestida da. Ay nawaw, anya kumatidakas ijay. Ngam kita ni Michael. Kita ti kawas na. Nakasimsimple, nana. No isyumot ti kaya da, bye-bye antayo latta. Kat no nagalas akit kitaan, nana. Kasi ano kumaan nagalas? Saan mo't anarugit ti kawas ni Michael Nagalas nakaslasaan mo't nga inasikaso ni Raquel ti asawa na, nana. Si kaki di mo filay. Saan mo't siguro akas na ni Raquel? Nang runa ka makimismisa damay. Nakita yo ti kawas ni Michael ijay kasaran itay, tatang. Ay nawaw, apay ti kawas ni Michael Faili anak ka. Nakasimsimple. Anak ko maitano simple. Ay nawaw, di yun nadlaw aya, tatang. Idirityo mo ngamin ang ibaganoan niyaman dayta. In short, kaslasaan nga asikasuan ni Raquel ti asawa na. Bagi na lang samot ti asikasuan na. Unay ka na anak ka. Apay bata pagpanunutam iti dakas ni Raquel. Wen tano siyak makakitkita, nagalastikas jay, tatang. Wano? Adamot ten sa bali, alalaki na, iso akas jay. Narugit at talaga ti kapanunutam si Kafele. Amin ang makitam, kit ikamad na iti dakas aka ipapanan. Nay, si kamot gayam ti lumabas, Raquel. Ne, si kamot Feli. Mayat ta sapatos kan paldam Ha? Ay nawaw, ta sapatos kan paldam kunak, bagbagay mo. Kaslaad da sa bali akayat mo asawa na. Awam magkit day, sa dino ti papanam aya.
Agpasentro at dala ilakad ko a papeles. Papeles lang gayam kat apay akas jay pay lang ti kawus na. Anyat ko nam? Ha? Ay ko, awan. Awan ti kayat ko asawan. Agpatuloy ka kitdi, tapno di ka mataktak itilakad mo, Raquel. Kumusta ti papeles kayong lakad mo, Raquel, bakay? Nalpasan lakay. Kamordyanan na. Nalpas mo't lang, bakit? Ayun gayam, adda ginatang ko para ken kalakay. Sapatos kang pantalon mo dayta. Para ken kangarod. Ay nawa, mabalimpay mo ti sapatos ko. Kan adu mo ti pantalon ko. Amumot asimple lang ti kayat ko bakit? Tapno adda isuot mo ano makimisa tayo. Anya? Tapno di da ibaga abinaybayan ka. Asino tinangibaga abinaybayan na? Tapag sasawak bakit? Awan mo't kiti, ngam saan tayo nga amo ti taray ti panunot dagiti tattao a makakitkita kada tayo. Ang damotin ka nakwada, bakit? Tinapatag, kat naragsak ti pamilya ta. Saan mo't nga itikawas ti pakakitaan kay? Agrupot tayon bakit? Ay nawaw, kasta ti kawas mo a makimisa lakay. Uwan bakit? Apay ka de. Ayan nga'y ti ginatang ko a pantalon kan sapatos mo. Apay ka nga isuot ti ginatang mo bakit? Iti anya aga po mo. Ni bakit mo? Ano ka di ngay bakit ka akong tinto akong itikas to, uy. Okay, no kasta ti kunam saan ka apilitan. Ay na, agyaman ak bakit ah? Dayjay laang no adda makakita kada tayo kat pagpanunutan dak iti takas. Di tayo latay kas kaso bakit? Agbyag tayo itiwagas akayat tayo. Saan nga itiwagas akayat ti sabali a tao ang makakita kada tayo? Bakit? Nay, saan kayo mo't anak kukuyog asang kapamilya may kay? Libatak namin tiwalit ko. Iso ang nagsubliak di tabalay tata. Ah, kasta ka day. Uwan tata. Hindi makimisa. Domingo ita tata. Ijay laod magkipapanan maington madamdama. Nasaya day tata. Wait, uwe kasano ti kinabisay. Kat saan tay aliplipatan ti makimisa. Uwan tata. Agpatuloy ang haruday. Tapno saan kayo matla nga mataktak. Kas nakunayo itay. Kat makimisa kayo mat ijalaod. Sa dino kanumanan ti papananda aya, tatang. Ay nawaw, saludsudon mo't la amin ang si Kafelay. Saan mat siguro adakas no maamwak mo, tatang? Ay, saan na saya at ti ugali akas taa? Makimisa dagijay, tatang? Una, makimisa naman ay. Makimisa da akas jay ti kawas ni Michael? Presentable lang tabot ni Bado na. No kasta nga agkukuyog da kat saan ana ibagay ti kawas na iti kawas ti pamilya na. Aglang-langakit di a driver, tatang. Unay mo't na driveran. Kat pudnumat saan aya, tatang? Saan ati pamilya ni Michael dayan ti parikaut, Felay? Kat anyangay nga rod, tatang. Sika, dayan ti parikaut. Tila madmadlaw kan pampanunutan mo't. Dakis pa'y ti rumrumwar itingiwat mo. Anyakan aya, Felay. Haddan samot kabit dayjay Arakel nanawila. Kabit mo nga'y bagbagam si Kafilay. Ay nawaw, apay di yung Limabas damanen iti paraangan mi iti agsapa. Kahit Nakitak ti kawas ni Michael, nana. No kasta nga agkukuyog da asang kapamilya. Kasla family driver mo tan ni Michael. family driver mo't nga'y bagbagam. Katpudno mat saan aya, nana. No kas jay ti panagbadbado a kaya da. Anya ko matibibiyang tayo nga'y. Ay kat adda, nana. Concern si iti sintayo nga rutmat. Adda siguro pagpatpacharmingan da jay arakilan niya, nana. Ay, jak amo keng Kafilay. Jak amo no apay nga apiktado kalaunay. Wano, kursunadam ni Michael. Ay nawaw. Saan, nana? Observant lang da tao. Iso amadmadlaw ko, nana. Anya ti ko na mga ibagam, Feli? Bantayam ni bakit mo, Michael. Ay nawa, apay ni bakit ko? Apay, awan madmadlaw mo.
Awan, mate. Naragsak kami, mate. Di mo ibaga amay sakamot nga uto-uto. Load dati kayat mo nga ibaga, idiritsyong kanyak, tapno maawatak. No saan mo amadlaw? Saan kon aparikot day ta, Michael? Anya? Ti maibagakla ang king ka, paliiwam ni bakit mo. Anya? Itay pa'y adi ka matagtagarila kay. Adda ka di parikot mo. Pampanunutag lang timbagan ni Feli, bakit? Ay nawaw. Anya timbagan ni Feli kan kaya. Paliiwam ni bakit mo kung nanakit di kanyak. Paliiwan na. Uwan ka, no? Taapay ka nung aramidam tikas na. Hindi ka mo kong na bakit? Hindi na ba imbaga no apay? Naa, agar aramid day at tao. Hindi ka mawata no apay akas dyan timbagbaga na kanyak. Ipagarup na siguro nga adadakas nga aramida at lakay. Aguray day ta babae. Kasaritak tuman. Anya ti parikot mo kanyak, Feli, ah? Parikot? Adda ayamat. Apay akas jay ti bagbagam kan lakay ko, ah? Ay nawaw, di ka maawatan, Raquel. Di ka man agin didiam mo. Dakas aya ti imbagak ken kuana. Saan mata? Paliiwam ni bakat mo kunaklaan mat. Apay nga apektado kalaunay no awam mat dakas ngar aramidam, ah? Anya ti kayat mo asawan itikas jay nga imbagam, ah? Awan mat. Sika no ikam iti dakas akay papanan, Raquel. Pangaasima, no awan na saya at nga ibagam, aguli magka. Itikas tangar aramidom, makadadaal ka iti pamilya. Naimbaglaan tanasingpat ti asawa. Gayam yu day ja Feli, saan ka di nanawela? Wal, apay ka day. Amangan no adda inis istorya na kada kayo may papan kanya. Binagaan na kanu ngamin nila kay ko apaliiwan na. Ni Feli mo ngamin no maminsan. Gaputa simple nila kay mo ket ikan na iti dagas akay papanan. Saan mo kanu nga as-asikaswan nila kay mo? Amangan kanaw no adda lalaki. Ken kasla driver kanu nila kay mo no kasta nga agkukuyog kayo. Imbaga na day tanana. Ay kwa. Ay lawan ka. Agsaga na day jay Feli. Amom no anya ti pampanunutan day ja Feli lakay. Anya ka no humat bakit? Adda ka no lalaki. Ay nako, kano? Saan lang aday ta? Baybayan ka kanupay. Ken aglang lang ka kano a driver no kasta nga agkukuyog tayo. Ah? Na, api ngagkatawa ka ngay. Driver mo, ibagpagaday dyan, babae. Ay, makapaasar nga rod. Di na amo ti tangtang abon na. Ay, talaga mo dagiti manlaki biyang akalugaran. Ay, naku nampay lakay. Kaya't nansamot ti makangag. Anya ti kunam na nawela. Nakasaritam ni Raquel? Wine. Kat? Anya nga itinagsaritaan nyo? Imbagak keng kuana dagiti imbagbagam kanyak. Ay nawaw, apay ngay mat nana. Nailaw anak nga rod filay. Jak kumakayat ti makibiyang ka. Ay unay kayo umatan. Pasensyakan Ay sus, sigurado nga rod akasarita nakto tanaamuan nan akas jetiin sawsawang ko may papan kadakwada. Agpasensya ka latad akong kuana tapno malpasan ti saritaan. Hay, anyan tulangan nga iti panunutan na nana. Sigurado nga ibaga na at akrutak. Saan ka di pa'y anapan iya balayaw? Saan pa'y nana? Ngam itapay laang kat madanagan akon. Indanon yun to mating sawsawang ko may papankin kuana. Lumabas Feli. Lumabas ka lang Makimisa kami manin ita. Uray siga. Makimisa kami tapno malawlawagan ka. Tapno saan akom kumporme ti tangtang abam. Ay nawaw. Diyak mo nga isyo gayam amin kan ka. Apay nga ibagbagam abinaybay ak nila kay ko, ah? Tapno ibagak kan ka. Kasjay ti kayat na. Simple laang abado. Ha? Ay kwa. Tijak pa'y kayat. Apay nga isyo kan ka no napurma, ha? Ay kwa, saan mat?
Saan mat ko nam ngam nagado ti bagbagam? Nilakay kong tupay, saan nga grek-reklamo? Si Kantukit din, akalugaran milaang. O, di si Kanti siya kon, nalaing ka nga garamid iti isyo. Adya kayo ka. Ay nawaw, kasla naragsak kayo pa'y tatang. Di si kamay tinakababain. Nangnag dagiti karoba tayo timbagan ni Raquel. Narito kamay tadi na oras. Ay, agulimag ka man tatang. Tapal ang mga mintang iwat mo, anak ko. Ay, sa anak nga agpabak tatang. Di ka agbalin anatang set. Tanya tilaban mo kin Raquel. Adda tatang. Tikin naman nakibiyang mula ang mati may panakil mo, anak ko. Ay nawaw, apay akas tamot din ti bagbagayo tatang. Katpuno mati bagbagak. Ay nawaw, Agbalbaliw ka nga minay. San nga amin abanag it pakibiyagam? No amo masan kamot nga apektadaw. Aguli magkalatan. no kasta, dayjay pa'y lang arakil ti kanunungan yaw. Agsagana ka kitih ta makimisa ta. Tapno malawlawagan ta panunot mo. Narigat mo't no kalaban da ka ti amin akalugaran tayaw. Ang mga nudumteng ti ka nito akabilon da kan. Sa dino tinagapwam, filay. Ay kwa, nana, nakimisa kami. Usto ano nakibisa ka, tapno malawlawagan mo't ti panunot mo. Ha? Mayat ti makimisa, ado ti maadal. Ay nawaw, kasla damot sa bali akayat yu asawan, nana. Awam mo kiday, ti kanyak laeng ket agbalbaliw tayon. Tanay, gumura ti pada tayo ataaw, no dakas ti rumrumwar itingiwat tayaw. Ay, nawaw! Saan kuma nga amin a makita tayo ket dilawan tayo? No saan tayo asigurado, nasaysaya at matlaang no agulimak tayo latan. Laglagipan tayo, at tinasaya at atao kat makita babaan itinasaya at kan naurnos apan nakisarita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumnga. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kayat asawan da ito'y Henry. Kanya man na drama dahi ta kanla. At damat gayam sa bali a Facebook account mo. Agasa man ta in-block na pa'y. Ay nawa, may salaang ti Facebook account ko. Saan man asyak ti ululbudam tad da ebidensya. Nakitak nga da babaim iti dayjay nga account. Awan sa bali a babae ti biyaggon niya. O ikamot. Talaga analaing ka amang ipamuspusan no babae ti saritaan niya. Inlimod mo kanyak ti may papan iti dayta nga account. Ngam pagyamana, ta nakita ti gayem ko. Kamali ti pampanunutem, Carla. Saan lang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta kanyak. Talaga nga awan manak-nak mo. Babaero ka nga aging gaita. Sana, Ha? Malas mo lang. Tadi mo in-block ti gayem ko. di ta ka man langin. Kasangsangput lang da tao, ngam apa adagos ti pasungad yo. Kumayak man manang MG, Sige laang ading kaw, ada ka di masapul mo. awan mo't di manang. Makitang bayak lang, tanapudot man ti ulo ni Carla kanya. Ay, nawaw,
Anya kanumot ti pagpupudutan day di a babae. Namuan na lang ti may papaniti baro a Facebook account ko. Kas tao na yan ti ungot na kanya. Babaero ak kano. Para Facebook account laang. Nakita na kano, dagiti infollow ka babae ti dayjay nga account, manang. Ay, Ay no, apay ngagkatawa ka, manang. agim imon lakit di day chay. Insecure siguro iso akasta. Facebook la ang gayam kat. Di bali ata saan kamot amakisinsin narak kadagi di a babae. Makauma nga rod, manang. Sigurado ka ka din, ti day di akarla ading ko. Diyan mo, manang. Agsarita tapay man, MJ. Ay nawaw, maipapanitian niya nanang. Maturog ak kumamutan. Agtugaw ka pa'y. Anyat ibagayo nga min aya. Saan ang nasaya at tikasyay nga ibagbagam ken ading mo? Ay nawaw, saan kay amaawatan nanang? Kanunungan mo ti kinababaero na. Nay, saan mo't ananang? Anya saan? Kano nangag ko timbagam itay. Di bali ata saan kamot ang makisinsinara kung kunam kiday. Anyat dakas iti imbagak nanang. Kasla kayat mo asawan kat okay lang di kasya nga aramidan na. Laglagi pa. Iti text wan no chat nga agrog-rogay ti sulisaw. Ni nanang mo't, sensitive kay launay. Maturog kay kidin, saan atila ibagbagayaw. Anya di ibagbaga ti karo bayaw. Nagapa kayo magkano kinihinray. Pudno day tanana. Ay nawaw, anya man ang tinagapaan yaw. Kanayon laangan nga agapa kayaw. Kasano mo ngamin? Awan manaknakam na. Babaero latta nga aging gaita. Apay mait anay bagam a babaero ni Hinray. Wen ata nagaramid iti baro a Facebook account para kadagiti babae na. Adya, Una na, nalaing pa'y ta in-black nak, iso ajak nakita dagos. Naklaatak-laangan, idi impakita tigayim ko. nagrigatin ayati kasta. Wan nga rod nana, nauma akmatan kan kuana. Nooan manaknakam na, ikam iti pagnakman na. Ay wan sa anak amabutang amakiwin naswas kan kuana, nana. Oh, anyat umayo ibaga na osang. Awan ni Henry dito'y pag-abangan mi. Saan ani Henry ti gagarak? Sikati kayat ko ang makasarita balasang ko. Ha? Pasensya ka ni ti anak ko. Amok nga tamanin kalukwan nga naramid na. Jakman amo iti dayja ang tao nana. Babaero launay mo. Iswa kan ayon kumot a pagsasawa no kasta mapan ijay balay. Ngam di namat nga rod ipangag ti maibagbagakan kwa na, nana. Sapay la kumaata malawlawaganan ti panunot na. No saan pa'y nga agbalbaliw day chay? Pasensya kayo, nana. Ngam talaga ang makiwin na swasak kan kwa na. Maawatan ka na kong. Awan ti babae amayat ang makikabalay iti lalaki akastat ti galad na. Naimbag kumamot at no tulungan nak ni manang na amang bagbagakan kwa na. Ngam saan mo? Tamay samot akong sintidor day chay nga MJ. Sa dinot naggapuan niyo nanang. Iti ayan ni Carla. Awan mo't ni ading mo ijay pag-abangan da. Di na kanungarod kayatan ti agawid ijay nanang. Ay nawaw. No apay ngamin anganapan kayo pay laang ijay. Nagpalawagak laeng ken ni Carla. Kan nagkidawak iti pambakawan tapno awan maibagana. Ay nawaw, awan makagapaw tapno agpalawag kan agkidaw kayo iti pamakawan iti dayji a babae nanang. Madlaw mo ngamin nga o idayji a babae. Na, apaya kasta. Kasla naragsak kaaluklok kun ti kapsat mo jay tao. Saan mo kide nanang? Kano day tamad ti madlaw ko kang kanak ko. Saan dapay mo't anag kasar nanang? Apay nga apektado kay launay. Ay, agtanang kasi ka, MJ. Laglagi pa nga ta ijay abroad ni Ramon. Kan saan kayo pa'y anagkalaysa? Ay nawaw, kunaklakit din no nagawid kan si ka Henry. Anya man ang tararamidam dito'y balay. Nakamutbutang dagawid, nanang. Anyat pagbutbut ngam. Narigatan. Sigurado nga aging gaitakit na pudot ti ulo ni Carla kanya.
Iso nga rod nga agawid ka, tagkid daw ka iti pamakawan kun kuana. Yak kayat na lang. Na, si kalangarudan tinakabasol. Palubusan nyo ni Henry no kayat natiag na dito'y balay, nanang. May sakamot, MJ. Apay nga min apilitan yung agawid kat di na nga rod kayat. Tapno makapagsarita da nga rod kan Carla. Di ka makaaw-awat mo. Napurot ka nung nga rod ti ulo ni Carla kang kuana, nanang. Istrikto launay mo para Facebook account laang. Wen takas tama nga minter aramiden na. Mangibabain launay day takabsat mo. Babaero at talaga. Kumusta ngay? Nagawid ka din ni Henry iti pagab-abangan yaw. Mano alawasan asaan ang nagpakpakita kanyak nana. Ay nawaw, aga siya manday ta. Makiwing naswasa kun kankwana nana. Anya? Sigurado akong iti desisyon ko. Mano atawin mo't anagan ano sa. Ada kang kaday taa. Arabidem ti ammom apagsaya atam. Ay nana, ada ka di pa'y bakante iti balay apagab-abangan nyo. Ada pa ti dua kwartaw. I-reserve yung man timay sa kanya. Saan mo't amabalin a pumanawak iti dayto a lugar. Tagtatrabaho dito eh. Sige, no ada wayam, umay mula ang kitaan tapno makapili ka maglaang. Kanya tararamitin dito, Carla. Dito yakon nga agnaan. Apay ka di. Ay nawaw. Apay mo tadi mo yung bagbaga apumanaw kagayam iti pagapabangan ta. Kasano ko mga ibagak? Hindi ka mo't nagpakpakita kanya. Nasayaan nga ron, di kasta ngay naramid mo. Sa painalam dagiti gamit ta. Siyempre alaag ta siyak tigimatang kadagijay. Naawanan ibagang, mabalin mon ti pumanaw. Ayun gayam, agwin naswastan itamit laang. Anya. Nauma akon kan ka. Narigat ti makiasawa iti babaero. Lukas tati ko nam, di lang. Saan lang mo si kati babae dito lubong? Saan lang matasi ka ti lalaki dito'y lubong? Oo. Pumanaw kan. Di ka man nagtaktag sagsagana adda trabaho kita. Anya ta inyawid mo ana isa ko, ading ko. Dagiti gamit ko manang. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Dituya kong ngagnaad manang. Diab-abangan nyo kin Karlangay. Awanin da di manang. Sa bali mo ti pagnanaadan ni Carla ita. No kasta, nagwin naswas kayon? Uwan manang. Awan kamin. Usto mo ki di ano nagsina kayo. At damo nga mintang tangsit day di akar. Kwayo no anyat nangagyo nanang. Apay nga itakala nga imawag si Karamon. Busy ang ngarod mo imjeng. Ay nawaw, saan ka mo't akas taasigod Kanya masabol yung ayan. Naibusan ti abastumi ditoy. Agraman gatas ti putot mo. Awanan igatang ko. Di kwarta nga impong it ko kang gangay. Awanan idi pa'y napalabas abulan naibos. Ay nawaw. Agtipid kamot nga meng. San analaka ti trabaho dito abroad? Saan ka mo't akas taasigod? Tunggal agswildo ka kat adda ipawit mo. Wanaw, adda sa baling igasgastusam dita. Yak amo kang ga. Urayim laptan ti ipaw ikaw. Tapnawanan ti ando ang saong. Bye. Ay nawa, inidip na matang ti silpon na. Di na pa'y mat inuray asong batak ti imbagana. Asino jay mawag manang MJ? Kasalamat iti mood mo kalpasan ti panagsarita yo. Ni Manong Ramon ka dito jay? Iso nga road, makapaasar ti ugalyin na. Apay mo't manang? Una, tamasapul mo't apalagipak nga agipawit iti kwarta. Amangan mo't no ta sa bali apang usaran na iti kwarta na manang. Kasta mo laang ti atap ko. Kasano nga ruden deta? Imbestiga masapul ang maamuak no anya ti mapaspasama. Makadlawak kat, dakkel ti nagbaliwan dayjay aramon. Anyat ko nam nanabit. Di Ramon anobyo ti kapsat ti Ixmo. Abay ni Manong Ramon nana. Sigun iti source ko,
kat ada kanumeten sa bali na iji abroad. Anya? Isumo lagayam asaan anagawid di taayan da MJ. Nukas na. Nalpasan ti kontrata na ijay abroad, nana. Day tati saan tayo asigurado. Ay nangaw. Ti sigurado laang kat ada ti sa bali a babae iti biyag na. Ay, kaasimat ni MJ nukas na lang, nana. Kano pakaragsakan na ti panangisukat ni Henry kung ka iti ado a babae iti. Anya ngay met ita, isumot taon ti insukat da. Anya? Day tande kunada a, what comes around, goes around. Ay, apayan MJ. Itay pay adi ka matagtagaray. Madanaganak nga ron nanang, Ay nawaw. Anyat pagdanagam. ni Ramon nanang, nagbaliw meteng. Panagkunak kat ada babae na day chay. Anya? Ni Ramon ko nam at da babae na. Wan nanang, Ayun. Malagip ko. Nagawid daw ti kumpare na. Kat iso. Awan pa'y mat ang nagawid dito'y balay. Amangan mat no adda sa bali ang nagawidan na. anya? Ay nawaw. Di ka agrunga aba anak ko. Mapan ka iti ayan ti kumpare na. Amangan no adda amuna day jay. Ha? MJ? Siyak nga raw, anya ter aramidom dito. Apay adi ka agawid iji balay? Awanan ka po na nga agawid ak pa ijan. Anya? Kasanungay ti plano ta apa nagkalaysa? Awanan, ti mapasama akalay sa MJ. Anya? Naamiris ko, asan gam asikat ti babae akayat kung ngay kalay sa. Kasano nga raw din ti anak ta? No may papan iti anak ta, di ka matanagan, tamang tidang iti sustentong. Awanan ka iti bain? No awanan ibagam, pumano kang. Agdan to aldaw mo, Ramon! Anya dyan nadahamag ko, nanang? Saan na matuloy ti kalay sa dama ng MJ kan Manong Ramon? Wan atay sukat namot ni manang mau. Ay nawaw. Ay ganaban na Kung sintidor to mga main. Pakaragsakan na launay ti panagsagaban ni Carla nga ex mo ide. Anya ngay ita. Isumot ng ti insukat da. Nanang, Nakapagsarita kayo ka din kin ni Ramon. saan ka no asyak ti babae akayat na nga ikalaysa? Nukas tangarod. Pudno nga adda na am-am na ijay abroad. Diyak amo no anyat aramidak, nanang. Awanan ata saan kayo pa'y mat-anag kasaranak ko. Anya lakit din ti kastoy agasat ko. Ay, si kamutan tiyang sagapa ita. Karmam daytan. Saan ngamin anasaya at akanunungam ti dakas nga aramay ti kabsat mo. Agkasar ka no daramon kan tinobya na. Saan na nga rudan ang nagsinubyan kin ni MJ, nana? Saan mo? Taga sintro ti ikalay sana. Ay, kaasimat ni MJ. Imparik naman ni Ramon kang kuwana ti imparik na ni Henry kang kaiday. May samat nga ruday di akong sintidur, nana. Dayta nga raw, pakaragsakan na ti panagsagabam iday, gapo iti babaero akapsat na. Agnakamot siguron, takas ta tinapasamakan ko, na. No saan pa'y nga agnakam, jak amon. Kung naglakit din no nagtrabaho ka, Masadutak, nanang. ay nawaw, saan ang mabalinti kasta? Itati kasardara mo, nanang. Agmupon ka na nako. Aklunam, asan ada kayo kiniramun tinaituding para iti tunggal maysa. Nagrigat lakit di mo't tanti kastoy, nanang. Kasta talaga ti bihag. Saan mo't amabalin nga ipilit mo ti bagim ijay tao. Nang runak at saan kayo mo't nagkasar. Saanin ata inagaw mo't tanday siya ababain ni Ramon kanya. Nasakitan niya. Nanang, Kasta mo laang tinarik na ni Carla, idi kinonsintim ti dakas nga aramid ni Henry akapsat mo. Anya ngay ita, si kamot ti insukag ni Ramon. Dusam lakit di daytan, anak kaw.
Di mo kanunungan ti kamali nga aramid ti kapsat mo. Bagbaga am kit di, iti kasta kat mailintag ti kilo nga aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat aramidem dito'y balay, Raki? Imayag ta buludot ti anak ta, Gia. Anya? Buludot tay pasyar ko man. Adalakad mi ita, at kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, tasan ko matabaybay ang ti ubing. Isublik ba't la adagos? Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludak lang man. Isublik to. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uy, danag mo na ya. Siguradwam lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaammo ko naklangarudan. No apay nga intugot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ata kayat kumuta makadwa ti putot ko. Sikakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontrahan ta aramidag tapnawan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo na rayta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga itikan kanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawit tayo. Hello, Nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka di ti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw, apay ngay, kat 5 nga oras lang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no at dadayin tun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, Nanang. Ay na isublitan to ka de. Ipamay-samkit ni ti atensyon mo iti trabahong dita. Siya kung di makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, Nanang. No awan pa'y ti apo ko ginton madamdama. Awaga kung ti ex mo ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, Nanang. Ay naanak ko awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat daytoy para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, taagtrabaho kami manan, Nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ti apuyo. Agyaman aklaunay Rake. Itay pa'y nga urayag ti apo. Madanagan kami launay kunkwana. Anya lang una ti pagdanagan nyo, kat saan nimot nga itaray ti ubing? Madanagan kami, tamangan no adada kasama pasama kunkwana. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anyan pagkit-kita nyo kanya kaya. Jak amot, yararamidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasao kayo. Di mo ngamin ikan ititakas akay papananti imbaga. Namin adon abinulot ko ti ubing. Ngam isublik lang tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya kan Rake. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wen, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, Nanang. Alas daw sa nakaw.
Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod, saan? Basta insubli na lang ti anak yaw. Ay nawaw, talaga mat dayje alalaki ah. Narigat akasarsarita dayjay nga ex mo. Apay nanang, ada ka didiyo na kinaawatan? Imbes nga agpasensya, tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita kat awan nagbaliwan na. Wun mo tanakaw. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay? Naimbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayon ti ex ko, Sasha. Na, anya manin ti aramidam ijay. Buludag man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ina? Iyawid ko mat diti balay ah. Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikaswan ta. Duwang nga aldaw laeng. Ipilit mo man nga minan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manin maasikaso. Day talangay ah. Nalakalaeng si kakit di mat. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontraan ti kayat ko, siga Sasha. Anak ko na to dayjay anya. Makamu ka. Anya man ang tigagaram, Rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludak manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kadi. Iyawid ko lang iti balay tapno makadwak mat ah. Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia, kat uwan ko na naman. Pudno ka day ti bagbagam. Awanan ti ado asaludsod. Itad ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim ngay? Duwang aldaw lang. Isublik tumot lang ka na kayo. Agasam man ti duwang nga alitaw. Anak ko mat dayta. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo dayta amana, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan Rakay. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod man ng ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wun, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wun at atimbaga na kat nagsarita kayaw. Duang aldaw ka naw. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami nanang? Inulbudan da kayo lang dayjay alalaki. Talagang agar aramid. Ay no kasta nga rod, awagam ti ex mo anak kaw. Ibagam nga isubli na ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Ay, buludag iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimod. Nasaya at ti kasasaad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka diwin no? Duwang aldaw lang mat. Apay di mo kayat nga pabulog. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Imot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. When ata no sa anak nagtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mamtep iti sustento. Iso nga rod nga ipabulog mo pa ikanya. Tapno makapagtrabaho ka mo't lang ah. Duwang aldaw lang mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay ang Madanagan naklaunay iti anak ko. nagsarita kayo mat iti ex mo. When angam sa antay nga ammo no. Arod ti aramiden ta anak kaw. Mapan ko alaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na kajay kalivin na ijay. Saan ba't ani Rocky ti kagarak nanang? Alaak lang ti anak ko. Ta saan tay nga ammo no as asikasun na kadimo laang no saan. Ay nawaw, anya tararamidam ni ti balay. Alaak ti anak ta. Anya, Isu tinangag kong agsangsangit itay saan ka de? Anya ti sangsangitan na? mabisin laeng, iso akas jay. Kat, apay akas talat ta ti kaus na? Anya ti kayat mo asawan. Bado na payla ang dayta edi na palabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa yun. Anya?
Kasta ka di asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di komportable day ta, isong agsangsangit itay. Hindi kagsawa kas lawan serbik nga ama. Pudnumat, kita man ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikasuan ang nasayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot ngamin, Rocky. Nagsasauna yan, Gia. Apay ngamin adi mo sinuksukatan tibado di ubing. Sampay mo na narugit. Naimbaglaangan ta sa anak ngayon ramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan? Ang uto-utomot na dyan, maminsan. Managing bubukod kamot. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kadilaang. Siyak ti makaam mo. Sigurado ka saan ka ang mairaman. Nadaman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apaya kasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukat ang tibado na? Kankasla saan pa'y nagdigdigaws. Wala ata saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No may manan, diyo itit ti ubing kang kwana. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbangan na iti anak mi, taawan mat itid na asustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kan kwan. Dayjay pa'y ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tadayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko, ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko ang makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko a binulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anya aga po, nga yimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikasuan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo ngay naramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adaya mag... Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitid mo asustento. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron mata makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Wan taputot ko mo. At nakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo sustento. Na Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikasuan. nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay na. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay ka lumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan may na aday naramid mo adi da nagustuhan. Talaga kitya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mo't ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buludag. Marurudak launay kadagidya nga gina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, nakasaritak to ida. Mga nusaan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naimbangal daw mo, Gia. Kastamat kada kayo tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na ko. Apay ti apoyo tata. Nasaya at mati kasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Rocky kanyak. Di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan ko na. Ay won, pudno launay day tata. Ay nawaw, iti anyaga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento tata. Tijak pay kayat, tunggal buluden na ti putot na, kat di namat as asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na.
Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan, Rakay. Isumot lagayam, Ano ti baganakan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat a kasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramay ti responsibilidad mo. Anya, no nagbalin ka ko mga ulitan nga ama. Saan da nga aramidon ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbangak tatang. Karbangan mo't nga ibagbagam, Rakay. Responsibilidad mong tupay, di mo maaramid. Nang ted ka kumamot ngamin iti sustento, na masapol ngagpabarangay, aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag, kaslaim pabarangay mumutlaang, ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay, taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo, tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, kat awan to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Talaga mata. Ay nawaw, anya tar aramidom dito'y balay, Judith. Dito'y magaya man ti paggatgatangan dagiti customer ko. Sino a customer mo? Aduda anya ti imbagbagam kadakwada. Isumo lagayam adidan gumagatang kanyak. Ni, di ka agpabaso lakas taa. Sika ti malas iti negosyo. Na, apay asyak ti pabasulam ngay. Sipod nag-display ka iti lakom dito'y balayo. Awanan, manmanumat ti gumagatang kanyak. Tapno ibagakkan ka, saan ko abasol no kayat dati gumatang kanya. Kaya't mo ti danog, Ni, di nakarito na kasta talumaban na. Day tadakas nga ugalim ti makagapo, no apay nga agmamalas nga. Siyak pa'y lang ngamin ti pabasulaw. Bigatan nga pinpinnukaw kayo kin Juday. Apay aya. Kasano kat siyak ti pagpabasulin na tatang. Apay, anya ti basol mo king kuana aya. Siyak kanungarod ti malas iti negosyo na. Apay kano asikat ti pabasulin na kay. Ugali nakit din at tikas jay tatang. O na yan, inuubing ti kasta ka panunutan. Nakunayo pa'y tatang. Siyak pa'y laeng ngamin ti apaan na. Kaputa nakita na nga adda ti lakok dito'y balay. Siyak matan ti pagpupudutan na. Kasta talaga ti negosyo. Saan amaawan ti kompetensya kunana? Nupay kasta, at dalat ta kumati respeto yo iti tunggal maysa. Ni Judy ti pangibagaan nyo iti kasta tatang. Isulaang mat tinalaing nga agaramid iti issue. Anya jay nadamag kaw. Nagapa kayo kanumot kin ni Ayang. Di man dakdakamatan tinagan day nga ayang kanyak anti usyang. Na, anya ti basol na kun kaya. Iso ti malas iti biag ko antay. Malas. Wun mo, gapuking ko ana,
Maluglugi ti negosyo. Ag negosyo ki di kanumit. At daki din ti kakompetensya. Kasta talaga tinegosyo ka anakan. At dalatatay kunada a kompetensya. Ay basta, kagurgurak launay da di atao antay. Ay nawaw, unay kalaki din aya ka anakan. Apa umbetin ti padam ngagnignegosyo. Una, tadidaan mo ti pagluglugaran da. Mabangkrap ko madayjay nga ayang. Mabusurak launay kang kuana. Na. Sana nasaya at tikas nga isawsawang mo. Ang mga nuinton madamdama kat sikat ti mabangkrap. Ni Manong yung ay email. Awanay nun, tay. Ay di nakman angawan na kasta. Awanay ni Manong Jonas, tay. Impulang ng tibiyag na itinamarsoa. Anya, ay Diyos ko. Ay una yan. Unay matanti kasta ang mapaspasama. Awanin maramidan tayo, ante. Amo ka din ni Junek tinapasama kiti kapsat yaw. Amo na. Siya kano ti makamo, ante. Ay una yan. Pimusa yun ti kapsat yaw. Ngam di namat ko na nga umay dito'y ospital. At dangamin ti dita nagkinawatan kin Manong ide, ante. Anya nga'y tigastusan tayo ita. Diyak amo mana. Ilako tayo na ati balay kandaga ni Manong. O kailangan kadikan ka. Kapilitan Awang mo ti pangalaan tayo iti maigatang iti baboy ang maparte. Anya nga tanong si kalatan ti mang bayad iti dagaken balay na, Manang. Ay nawaw, awan ti kwartak. Ilakom latan iti sa balay. Sayang mo't. Awan nga rod kwartak. Ikontak mo latan. Sigurado nga ada ti mayat agumatang. O sige, sayang. Ngaman niya ngay nga rod. Anya nga rod ti maaramidan tayo kat awan nga rod ti kwarta ang maigatang iti baboy. Kandat dumapay akasapulan para iti lamay ni Manong. Mabiit man lang ang email ading ko. Ada ka ti ibagang Manang ayang. Nadamag kong ilakla ko yu ti balay ni Manong yu. Agraman ti dagaan nakaipatakderan ti balay na. Awan Manang, ilakla ko mingagpaiso. Awan mo't ngaminan ti mausar para iti lamay na. Manungay ti panangilakla ko yu. Interesado ak ngamin. No awan pa'y ati nakaala. Awan pa'y Manang. 100,000 Manang. Agraman di balay? Awan Manang. At damot lang ti danom na dayjay. O sige, i-reserve mo para kanyak. Sigurado ka ka di Manang. Wen, ngam inton bigat pa'y ang maitid ko ti bayad na O sige Manang. Okay lang. Tapos maisaganak mo't laang dagiti papeles a pirmaan tayo. Sigurado ka kadi ti kasta planom, anak ko. Gatangam ti dagaken balay ni Jonas. Wen tatang, mayat ti lokasyon na, kan adapay danon na. Wan angam ang mga no adda maibaga ni Judith. Anda di yung nagkinawatan ide. Saan ka day? Ang mga nakindi no apaan na ka. Nabayagan day jay tatang. Kan may isa, anya kumangay ti bibiyang ni Judith, kat saan namot ako kwa day jay. Wan ngam saan tayo nga ammo ti taray ti panunot na day dya tao. Ay natatang, saan na ako kwa day jay. Iso nga awan ti karbangan na nga agreklamo no kayat ko agatangan. Sigurado mo nga ro da kumpleto ti papeles, anak. Wen atatang, tapno adamot ebidensyak no addan to tagreklamo. Wan dakkel agatad mo ti 100,000 a bayadam kadakwada. Binayadan nyo ka di ti baboy ni Melba, Judith, kaanakan. Nalpasan antay, nabayadan nun. Nangalaan nyo nga iti pinagbayad jaw. Ginatangdan ti balay kandaga ni Manong antay. Asino nga iti gimatang, Jakon sinalusod ni Emil. Basta kalugaran tayo. naimbag man ta nagbayad at agos. Wen mo't antay. Adda pinirmaan ni Emel. Adda antay. Ni Emil matan ti makaamo ang makisarita ta isumot ti nangikontak. Wan mo't kiti San mo'ten nga ubing ni Emel. Amunan tar aramiden na. Nalpas mo'ten tirigat ti pamilya de Emil. Mabalinan nga iparenovate ko ti balay ti kabsat na. Ay nawaw, apay nga iparenovate mo pa ilang.
Kit mabalin mo't ang pagnaldanday, jay. Wen ata papintasag pa'y tatang. Amo ka din ni Judith at si katigim matang itibalay kindaga ni Manong da. Tsak amo tatang. Awanin bibiyang na. Takas ka na yun ko nga ibaga. Saan namot ako kwa dayjay. Kasaritan man ket din ni Tata Andres. Ta iso timang renovate tatang. Wan ano san abisi day, jay. Nalpasamot kan ti kontrata da. Kasaritak taw. Bagaan kan tulak ta. Noon niya ti pagsaritaan me. Agyaman nagtatang. Tapno addan tumat pagistambayan nyo Mayat ijay tanalawat ti paraangan kan addapay ti kayo. Mayat ti lokasyon na. Anya ter aramidom ditoy ayang. Si katirumbang asalud-sudak iti kasta. Anya ter aramidem dito'y balay ko. Balay ko. Wan, siyak ti gimatang iti balay kendaga ni Manong yo. Saan met adakes no iparenovate ko, takukak met dagiti makitkitam. Anya? Oh, adda ka di parikot? Apay asika pay laang. Siyak laeng met tinakasarita ni Emil akabsat mo. Simple laeng. Interesado ak iti balay kendaga ni Manong yo. Iso a ginatang ko. Iti kinaado ti mabalin agumatang. Si kapay laang mat akagurkurak. Anyat ko nam? Kukuam tinangag mo. Di mo matimbagbagang umay ka Manang Judith. At dati napatag apagsaritaan ta, Emil. Ay nawaw, may papanitaan niya ti pagsaritaan ta Manang. Pudno ka de? Dayjay nga ayang tigim matang iti balay kendaga ni Manong. Wan, isumot ngamin. Ay nawaw. Apay mat adi mo imbagbaga kanyak adayjay gayam ababa iti nakasaritam. Adda ka di parikot Manang. Ammom akagurgurak dayjay atao. Noon yaman ti di nagkinawatan na dwa. Awanan ti bibiyang midita Manang. Alaak ti dagang inlakom kang kuana. Saan ang mabalin ti kasta kanyak? Nalpasan Manang. Nagastos mo't laang ti kwarta ngayong bayad na. Una yun deta nga apayo. Natawanan. Ngam saan mo't na malmalpas. Pumanaw ka ditoy, ayang. Awan karbangam amang papanaw kanyak ditoy. Adda ti karbengak, tadagami daytoy, period. Sikat ti awan karbangan na amang papanaw kanyak. Ginatang ko dayto adaga ken balay. Iti anya aga mo a papanawan na, Saan asyak ti karkaritam? No di mo kayat nga idarong ka. Daga ni Manong mo daytoy, ngam ginatang ko. Pumanaw kayo, wino kayat yu ti maidimanda. Sa anak a pumanaw ditoy, amok ti karbanga. Andiyan pa rin ti pag-apaan nyo adwa. Bagbagaan nyo ta anak yo, tata. Apay ka di aya. Tagikuan na ngamin ti daga saan namot ako kwa. Oh, basaam daytoy tapno amom ti tangtang abam. Daytoy ti mang paniknek, apudno ti bagbaga. Ginatang ko daytoy adaga ket kumpleto ti dokumento. Pamit akanayo ng anak ko. Di mo tan malmalpas ti apayo ken Judith. Ay nawaw, saan asyak ti ayan ti parikot tatang? Dayjay a Judith ti parikot. Agraraman dayjay a babae. Kanya ka tano'y sublim laang ti dagakin balay ni Manong na. Apay ko mga isublik kat binayadak dayjay tatang. At dapay kasuratan. Tapno di nakan guluan No kayat da nga isublik. Makisarita da itinasaya at kanya. Babalin mo't asikat ti makisarita kadakwata. Tapno awanan ti riri. Isubli da pa'y ti kwartak Wana, ibagam nga isublita. No di da maisubli. Awanin ti bibiyang danuan niya ti kayat ko nga aramiden iti dayjay adaga ken balay. Amaom si ka Judith. Saan anasaya at atagi kwa ti saan mo ako kwa? Ay nawaw, sa anak akasta aklase ti tao, anti usyang. Apay nga ron atagi kwa ti daga ken balay aginatang ni ayang. Kukwa mi ngamin dayjay ante. Kukwa ni Manong Yuidi, ngam na ila kumatkanday jay. Awan bibiyang ko, no nabayadan wano saan. Basta siya, ilaban ko ti karbengak iti dayjay adaga. Anya kumatilaban mo kadakwada, ket addamet kasuratan. Adda tilaban ko iti dayjay nga ayang. Amok akaguram ni ayang, taadda diyo nagkinaawatan ide. Ngam saan met anasaya at atong palbiag ti panagapayaw. Ay basta, awan ti karbengan ni ayang iti dayjay adaga. Idarum ko dayjay antay. Ay nakaanakan,
Saan analaka ti agdarom? Iso pagpanunutam kumaana sa yaak. Tauray agdarom ka, dakkel ti posibilidad na mapabainan ka. No kayat mo atagi ko ang tidagakan balay ni Manong yo, okay lang kanya. Kukwami mo nga minday jay. Ngam sakbay nga isubli. Isublim pa'y ti kwarta. 100,000 dayjay. Anya, No di mo kabailan abayadan, di mo namnamaan nga isublik pa'y ti dagakan balay kada kayo. saan ang mabalin ti kasta? Saan asyak ti butbut ngem kunak manaon? Saan mat asyak ti butbut ngam? Tadi mo amo no anya ti kabailak nga aramidan. Saludsudin nyo man iti kaanakan nyo na naosyang. Sino akaanak ka? Ni Judith. No anya ti plano na dayjay. Maisubli na nga ta ti kwarta. Makabulan nga minin tinapalabas. Sipod nagsarita kami. Ngam awan mat update na no anya ti plano na. Ay, dayjay pa'y ti kunam. Nalaing-laeng ngagsaw dayjay. Aging gangamin ita kat kagura na ka. Day tangarud kat nga na. Agraman ket di ti dagaken balay ti kabsat na ginatang ko ket isyo ken kuana. Awan ti kwarta na dayjay. Talaga laeng nga agbirbirok iti apa. Isu adi mulatan ikaskasaw balasan ko. Naturod met ngamin no daduma nana. Nugulwan na kamanaan. Idarumukit day tapno agnakam. Marmarwam dayjay akaanaka. Awan bibiyang na dayjay iti dagaken balay. Takukwamet day di Jonas dayjay. Kanyati ko na bayang anak ko. Saan ko nga iparenovate di balay aginatang ko tatang? Ipawarwar ko laengan, tagpatakderak iti baro. Nakapagsarita kayo ka din, kin Judith. Awan kanumit kwarta na dayjay tatang. Sumana ulaeng. Kasanunuguluan na kapailaang. Nuguluan na pa'y, iso ti idarum ko tatang. Kompleto ti papeles nga adda kanya. Saan mabalin at tagikuan na dayjay abalay kandaga. Tanaila ko da nga ruden kanya. Sarda nga mo ni Manang Ayang, Manang Judith. Apay manan, anya manan ti issue yo. Ay nawa, agindadalos ka man ako na akon Manang. Agul-uli makaklangaro dun. Palagip-laeng, tama nga no adaman ng timapanunot mong aramidin dita. Nakababain kadagiti kalugaran tayo. Kinasaritan na kun ni Kapitan, idi na palabas nga aldaw. Kahit, anya timbaga ni Kapitan Gengka. Di mon amon no anya. Uraan niya pa'y tararamidem. Ni ayang takin kuko iti dayjay adagakan balay Manang. No idarum mo, maabak kamutlaang. Alawo nun, agsardeng kan. Agnakam ka kumamot dun Manang. Di mo panggapon ti agdarom, tas ikalaang ti mapabainan. Nagdarumak aya. Palagip-laeng, tapno di ka mailawan Manang. Uraan niya akurti nga minti papananyo, kat maabak ka. Okay. Gusto nga minun ti apa Manang. Agsardeng kan. Ikatim tigura di tapusom, tapno naragragsak ti biyag. Ay, nawaw! Sursuruam ti agpakumbaba, mamakawan kan agpakawan. Ikatem ti gura iti pusom, iti kasta agbalin anaragsak ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Marlene! Marlene! Ada ka kaday! Pasensya kayo, nana. Kalkalpas ko laan nagdigos. Isumod lagayam Anya tigatangan nyo aya. sa anak agumatang. Umutang aklaang kuma iti bagas kandilata, no pautangan nak Mano a kilo, nana? Kan anya adilata? 2 a sardinas ken 2 a kilo a bagas nakaw. Awan ngaminan ti maisaan, ken awan isagpaw ko iti natang asida Ala, mabitla ang ngarot na mga kilo ak, nana. Agyaman naklaunay ata pautangan naklatta. Uray dakkelan ti utang ko dito'y isturmaw. Saan pa'y ngamin amabalin ang mailako tinatang abulak. Ngam di ka madanagan. Bayadak to ti utang ko kang ka. Talaga anarigat ti agmaymay sa itibiyag, nana. Uwan nga rod nakaw. Awan ti katulungan. Nana, sulmot na itay. Iso nga agpay sulakay. Anya timay na ginatang ba? Imutang iti sardinas kan bagas. Naimbag man ta pinautaham latta. Dakkelan ti utang na iti stormaw. Saan ka day? Wen nga maasya naklaunay kan kuana. Iso nga inikaklat na. No lumabasak nga raw di ti paraan nakit masyanak man. Ano-anusan na tagmulmula iti pitchay kan kung kumpurmi alat natang. Iso at tulungan talag-talakay. Mayat man itirik na no kasta ti tao amatultulungan. Amudamot at tulungan ti bagida. Saan akas iti daduma dita nga agururay dalatan iti tulong. Naku nambay bakal. No bak nang takumati orag na eden ni Nana Saul iti balay. Ay nawaw. Mamati kamot nga umanugot dayjay. Addamat balay ko kunana Naimbag abigat mo, Marlene. Kastamot kada kayo, Nana Sol. Busy kan samay. Madama tiripak ko itilakok nga asukar, Nana. Apay ka de? Saba para kada kayaw. Ay nawaw, nagkapon ti saba, Nana. Bunga ti saba amulak Addamat gaya man na loom. Ada Iso nga ikang katap no ada mo maramanan nyo ken lakay mo. Ay wang gayam, mano nga tatigatad ti kasto yung alahas. Ay nawaw, balitok mo't day tanana. Nangalaan nyo iti balitok nga alahas yo. Kan, sakit 22 carats pa'y. Ginatang ko dayta, idinapiksa akpeng agtrabaho. Isulaangan tinamnamaak nga ilakaw, tapno makabayad ak iti utang ko. Mayat ti presyo ti balitok ita, Nana. Ngam pagpanunutan nyo pa'y anaimbagan no ilako yung. Kan kitaan nyo, taa mga nulukwanda kayo, iti pangilakwan nyo. At damat gayam induldulin ni Nana Sol a kinabak ng na Jojo lakay. Kinabak nang kunam bakal. Wen lakay, impakita na nga rod kanya. Ay nawaw. Anya kinabak nang ngay dayta. Balitok nga alahas lakay. Amok apod no abalitok dayjay. Aya, 22 carats pa'y. Nangina ti 22 carats abalitok. Saan ka day? siga kanilaan tinakakita italahas na. Dayta tijak amulakay. Ngam siyakla ang tinangipakitaan na dito'y istor itay. Una, tamangan mo't numaamon dagiti kalugaran tayo. Kat pagintirisan da. Ibagak to kin ni Nana adi na ibagbaga iti sabali a tao nga dayduldulin na nga alahas. Taamangan no takawon dakit dig. Manuti balitok ita. Adda ila ko yo aya, Nana. Ilakok kumaday ti alahas ko. Ne, mayat Kitagman, Nana. Ilakaw, tapno ada ibayad ko iti utang ko. Wow, 22 carats ko naman. Manuti bayad ti kastang alahas ngay. Mabitla nga, Nana. Agtukaw kayo. Taikilo tayo pa'y numano agramo. Manuti may sa agramo ita aya. 4,000, Nana. Mano agramo ta alahas ko ngay. 5 grams lang na ito, Nana. No ila ko yung kanya. At dati 20,000 nyo.
Mabalin mo siguro daytan. Gatahang ako, nana. Itimplanak man iti kapek, nanang. Ay, nasapa ka mo't anagawig, Fernan. Wala, taswerte kita halang daw, nanang. Apay mo't anay bagamti kasta. Nanang, makikita yun na ito eh. Ay nawaw, alahas mo't dayta. Nung mailakok na ito eh, dakil to ti kwartak, nanang. Nangalaang dayta nga alahas. Ninanang mo't, inilako na kanya ka. Nalipatan nyo ka din a gold buyer to'y anak yo. Nan kita man. Gaman nyo ba ano kaya tiyo? Mabalin lagtamad. Kasla 22 carats pay. Una lang, 22 carats na ita. So talaga swerte. Amangan no addaman linuko mo. Oo na, binayadak na itang alaasan niya. Sigurado laang Fernan. Diyak kaya nga adag reklamaw. Bayada ka unti utang ka, Marlene. Ha? Nailako ka unti balitok nga alahas ka. Iso nga dati kwartak. Asino nga'y tinangilakwan nyo, nana? Ni Pernan akalugaran tayo Mano nga'y tiimbayad na, nana? 20,000 laang ta 5 grams kanaw ti alahas ka. Ay nawaw, 20,000 laang kulayo? Wine, apay ka day. 4,000 laang ti may sa agramo? Kaano nangina ti balitok ita, nana? Aya, Nana, saan laang a 4,000 ti may sa agramo? Kan may sa 22 carats ti alahas yo. Nangingina ti bayad ti 22 carats. iso mo nga mintimbaga ni Pernan kanyak. Ay, na yan ni Fernan. Gaputa diyo ammo ti presyo. Linuko na kayo mutan. Mano ti balitok ita ay alakay. Nangina ba ka? Apay ano sa lutsod mo? Atayla ko mabalitok mo kaya. Ginatangda ka nung nga ti 22 carats nga alahas ni Nana Soul. Kasino ti gimatang ba ka? Inla ko na kanukin ni Fernan akalugaran tayo. Day jay mat a Fernan, linuko na mo jay bakit? Anya? 20,000 kanula ang tibayad ti 5 grams a balitok ni Nana Soul. Ay nawaw. Apay at 20,000 laang may. Kat 7,500 ti may sa gramo ita. Day tangarod lakay. Kun 22 carats pa'y ti alahas ni Nana Soul. Sigurado anang ingina day jay. Katuam ni Nana Saul, kakasarita ni Fernan. Pananggundaway magtikas tangay na ramit na. Kanya ti gagara yun, nana. Kurang mo gayam ti inted mo abayad ti 22 carats nga alahas ka, Pernan. Gusto lang mo, nana. 4,000 times 5 grams. Kat 20,000. Nangina ka no mo gayam ti balitok ita. 7,500 per gram. Kun 22 carats ti alahas ni Nana. Ay nawaw, alpasin na naidil day diyang alahas. Saan anasaya at aluklukwang kipadam a taong? Nagwan ni Nana, ta saan na nga ammo ti presyo? Kas na ko nakita yun, alpasin ti saritaan mi. No kasta, kas jay at talaga ti bayad ti alahas ni Nana? Wala, tanalpas mo ti saritaan mi. Imbagak mo't kinkwa na 4,000 ti presyo. No ignorante damat akit saan ko nabasol day ta. Gaputa saan nga ammo ni Nana Sol ti presyo ti balito? Ginundawayang matan? Ay unay kan? Kay, kumusta ay tilakad yung Nana Saul? Awan na pasamak lang ay. Ay nawaw, apay nga awan. Imbagayo kumaa at 22 karas ti alahas na. Agpatangkin mo dadya Fernan. Anya? Nalpas ka no ti dilda. No ignorante da akit basol da matan. Kung naanapay kiti ka da kami. Talaga gaya mamanang gundaway tayo dyan tao no balitok ti saritahan. Aya, Wan, ti istoryada kanya. Kat adu ka no ti linuko tayo dyan tao. isumat lagayam akas jay ti panagsasauna kada kami kininana Sol. Talaga gayam nga aramid na ti mangloko iti pada na at tao. Saan mo't nga ron nga agbutan? Agraman jay bakit?
kat maiturod na alukwan para lang iti 22 karat sa balito. Bagbagaan nyo man ni Fernan, Nana Perla. Apay, anya man ang tinaramid ti anak ko. Linuko na ni Nana Sol, Nana. Anya, adain la ko ni Nana Sol nga alahas kan kwa na. 22 karats day chay. Ngam 20,000 lang ang tiimbayad na 85 grams, Nana. Saan ngamin nga amo ni Nana Sol ti presyo? Iso asaan ang nagreklamo? Ay, nawaw. Talaga kayam nga awan manak nakam da dya tao. Ay na, mangibabae na talaga. Wan nga rod, Nana. Amo na abakutan ni Nana Sol. Ngam gundawayan na pailaang. Idi pa'y nga ibagbagakan kwa na. Nga awan na saya at apagbanagan ti tao aman ang gundaway. Ngam ne, itultuloy na latamag. Rakan Nanam Asol. Anya para kin kwa namot nga ibagbagayo nanang. Tibayad ti 22 karats nga alahas na. Ay nawaw, nalpasin ana idilda dyan nga alahas nanang. Idi pa napalabas sa bulan. Oray pa'y, nalawag mo't alinukom jay tao. Apay at 20,000 lang timbayad mo nangina ti balitok ita. Pangasyo ta di dakring-ringen nanang. Nung nalpasin ti dilakit nalpasin. Apay, di ka mabuteng aya iti kunada a karma. Oho, karma mga ibagbagayo nanang. Di ka di maasyan kadagiti tattao alinuklukaw. Amin tayo katag kasapulan iti kwarta. Iso nga amuda man ken sa antipresyo. Agbalin ka kumalat ta apatas. Saan ko abasol no ignoranti da may papan iti presyo ti balito kanya. Nagadun apet chay, Nana Sol? Kas iti sigaw, i-display manan dito istormaw. Mano a kilo day tanana? 5 kilos lang, ngam isupay mo't nga maisukat iti bagas, wano asukar, wano dilata. Apay, Nana, naibusan ay ti bayad ti alahas nga inlakoyo idinapalabas atawan. At dapay mo kiday, ngam masapol nga agmula aklat tata isupay mo't Sa bagay, isumutin at i-exercise yun, Nana. Wen Oray kan Fernan. Aya tinararamid mo aya. Di mo't imbagakan ka, adi ka agmotor no nabartek ka. Nagalismat ngamin ti kalsada nanang. Anya ti imbaga ti doktor kada kayo ngayon. Ay, awanan. Putden data may sasakam. Anya? Oh, nanang, sana mabalin. Tasakam mo't nga rod ti apektado. Anya ngay nga rod ti maaramidan tayaw. Awan ka rin tinagduma pamuspusan nanang. Awanan. Nanang, diyan kaya tagbari na pilay. Ay kano day tatigasat mo. Awan maaramidan tayaw. Sana mabalin. Naaksidente ka naman ni Fernan iti napalabas alawas pa kay. Asino ti nakadamagam iti day talakay. Iso ti pagsasaritaan lagi ti kalugaran tayaw. Gad, kumusta ka nung matinti ka sa saad na? Kasano ang na-aksidente? Konsyos ka naman. Mabalin ka sa rita. Nung maputod ka nung ti may sasaka na. Anya? Ay sus, awanan pagpa-ospital na matlangan ti urnong na naggapoy ti panang lukloko na iti pata na tao. Ay, anya ngamin ay ati inaramid na. Apay ang na-aksidente. Ti ko na dakit naggapo ka no iti may sa kabar. Hindi pa awi dan. Di tan ang aksidenteng. Imbag tanailasat na pa'y. Siguro. Plano ti Diyos na ito yung agbyag pa'y. Iti kasta kag nakam. Kanbaliwan na lagi ti bigdok nga rabit na bakal. Kumusta matan ni Fernan, Nana Perla? At daijay balay. Naimbagan sa matan. Ay, saan pa'y nga road? Di talaga nga i-give up yun ti pwesto na, Nana. Ay, katwanan tawan mo't mga sikaso. Kan may sa,
Awanan na ba ti akwarta na? Awan pagpuunan na. Ay, sayang mo't anana. Dakkel mo't ngamin ti gastos mi iti ospital balasan ko. Aging gaita ngagpapaimbag, kasapulan milatta ti kwarta. Plano siguro ti Diyos tinapasamak, tapno maamiris na dagiti kamanina, nana. Kastamot laeng ti kunak-nakaw. Nagbalintumot aman ang gundaway gapo iti kwarta. Anya ngay ita. Amuyo ka din, nana. Na-aksidente ka nun ni Fernan. Anya, Iso apinutod dati may asa-asa ka na. no kasta, isugayam di pagsarsaritaan da di tawiting sid itay. Nalabit nga iso, nana. Kaasimit no kasta. Wen nga rod, nana. Maasyan talatakan ko, na. Nga oray no kasjay tinararamid na iti kalabas. Asino ngayon tinangbantay iti pwesto na. Damag ko kat i-give up da day chay, nana. Awan samot ten pagpuunan na. Tadakkel ti gastos da iti ospital. Ay nawaw, apay adi ka pa ilamangan si Kapernan. Makapawan ganas mo't nanang. Na, Gapulang iti may sapasamak. Napukaw ko ti kinabaknang ko. Awanin ti negosyo. plano ti Diyos dayta, anak ko. Iso napasamak ti kastakan ka, tapno agbalbaliw ka. Tapno maamiris mo, dagiti bindot mao. Nanang, iyak maglong tinapasamak ka niya. Anya nga iti maaramidan tayo. Kat naibayad mo ti kwartam iti ospital. Amumot adakkel ti gastos tayo para iti panagpaagas mo. Kasano pa yun ita, nanang? Kasano amang rugi ak manen? Kat kasato'y mati kasasaan ko. Pagyamanam latta ti Diyos, tanailasat mo tinapasamakan ka. May kadwa day taabiyag mo. Iso adi mo kumansayangan. Usarum anasayaat. Aramidem no anya ti maiparbag. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti kinaignorante ti padam a tao. Amudaman kan saan ti husto a presyo, agbalin ka kuma a patas. Ngamin, di tay amu ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.